nang litum chini ma pir thelong ko swa det amuni tumlo aninga rong nai nepen ke do ke hala swa det men ku pilo hala swa det men ke Finland pu as per World Happiness Report Finland is the happiest country in the world pir thepen aninga rong nai nepen ke do mate aninga rong nai ne muni tum ke Finland adet long do pu pining 2025 a report atengti ante ko son sila an aninga rong pen lahai tum ke do lo kaprek la tum tension sa ve mate tangka problem to ho mate sakuri problem to ne business punoi mate kaprek prek ki sung lahai tension a ve ma ko son sila an aninga rong pen ke do lo enge pir the pen aninga rong nai ne muni tum harak do number 1 reng long do number 1 reng long ko son sileng rong ti hala daga population ko an lo ang ton details tang than per a reasons ko bi pilo men ke lahai chini nang lango Finland alam nang litum arjulong lo ta hai mine di the country of midnight sun puda pu hala dak May pen July chek lu an ajo tar ni theng lo arni chilu le haso det lo Finland det lo May pen July chek lu an lage hada ke ajo anar lo ta arni theng long di so that lam nang tumar julong lo ta hai aru isi interesting alam doran so that long ajulo bolte sining long lason colorful hormu english pen aurora bu lason hormu ta thegong long sining song ajulo te enke hala dak muni tumelo ani arong nai pen ke do enke Finland long total population ko anlo pulute hala dak total population as per 2025 report tengte 5.62 million sa population do population ong pikali hai sita laki do ana population ana muni tumda ani ngarong pik hala dak a reasons people lang than po hala dak a reasons people bolte ne 10 to 11 points tak than po hala dak amuni tum ani ngarong pen ke do a reasons hai okay ke chengbang ke hala dak strong education system do hala dak amuni tum ke lo ke thegang se anu tin ta 100% literacy rate that means anu tin hala dak amuni tum ke Finland long amuni tum ke pore thek lapen tok thek 100% literacy rate lang education system me pick second bank hala dak aningarong ke do bank ke isi ke healthcare system me pick tha world class healthcare system do mane la hospital pe chen kisso ke lang hai hedi me pick lang kisso ke lang hai me ulo pulote happiness long mati non langoi itum pini so that pen pon po hala dak hospital long response me doctor to me response me jat je enke ador so pik jar prote itum tension do umati par da ke sol hai ke lang da chat pik la pen response doctor hin benda me pik la tai si reason hala da ke sol hai ta munitum meda pik so pusita athema healthcare system hospitals la hai high tech o la pen me pik la tai si reason lo enke sai kapre reason ko pila pulote third reason bang ke hala da freedom of speech expression pen chenglo hala dak freedoms do pik tha muni tum ajat li claim bista dharmo ji change ipuno ajat sita hai hala dak ta parliamentary republic government do hai freedom do pik tha muni tum phan mane ining hangal teng jat ta claim un tila son pote ining automatic ining arong mati non hada ke aro la chota gali la isi ke la freedom do pik hala dak la ta isi a reason freedom do lo te muni tum problem me di mane nang khangnun manga velo di obstacle avelo to warlo la sono bolte automatic ining arong mati la ta isi reason ngi kapre reason ko pilo pulote high trust on government and low corruption hala dak a government atum corruption claim declare ho ekdom ro minimal aveddet ateng jar hai hala dak a sarkar tum kam claim public service ki pi me pick athema langoi सरकार जों सी करप्टेड उपुलोते ऑटोमेटिकली टेंशन्स दुगोक टी ऑफिस दाम बुस्ता एग्जांपल है ऑफिस दाम बुस्ता तांका पिनांग दी थ तांका पिपे ते काम क्लेम पिपे थ पेंडिंग बी रे निका निनी के थमभानता बिकॉगती दी तांका पिपे ती के लासन बोलते मुनि तुम प्रॉब्लम दो मते टेंशन दो मते बट हाल दागा गवर्नमेंट सरकार काम क्लेम मिप पिखंजा लापेन करप्शन a level avi la sujoni ta hadak mu니 tum ani rong pik inge kapre reason langam pulote safety la pen political stability ta do hala dak mu니 tum ki safe pik ajonar lo juisita mane num itum penang ane dead long lango he safety of women safety mu니 tum ajo la hai dam busta siksa ko ti hadak bange safety la hai mepik na hokle juisita la tai silo inge political stability ta do
political stability mane non itum India long son ekdom political opposition party ang mong chi bhong la ruling party pen chi bhong thopine la hai la son theglong li la tai sia reason no son bolte political instability do bolte chaos son do mati munitum ke chelang selet pe chenglo son ekdom threat chi pi pen chenglo ti la son ke chi bhong chi chok la son do te automatically tension e do but la hai ta da ga bi inke kaprek point bank a key factors nang thandil lai kyang ton key factors la ning arong pen ke do key factors ke lai loin ke si bang ke low crime rate haladak crime level munit pathi thomane lason target thopeni lason ke avidera teng thoda ke crime rate ke avipina teng ke la sojone ta hadak munitum crime avi purute automatically कि फेरे इसी दूधो मते मुनि तुम दी खाली पुरुते नानी तेर्स दा माने पा थिलोर नांग थाव जात थालसन माने फान पेने पा थिलोर थाव मर्डर दे थाव अबब थालसन क्राइम दो ओलो पुरुते मते काप्रेक ला चलांग रेम दे थपिने लाइ क्राइम दो उमति लाइ क्राइम दा हद ठेगलोंग ले था एकदम अबिदेट थिंग एज कंपेयर टू rest of the world world's countries mane kaprek prek countries pi thelong do countries tum pen jong se compare dam pulute lahai crime level ke hada ke ekdom avidera thing zero thing ata isi reason ani ngarong ke do ke inge kaprek bang ke clean environment la pen outdoor activities mate sports a culture do halada ke safapik finland adet ke lang mi ping mati inge theng pi theng prang men chenglok muni tum nature pen connected u la pen outdoor sports है लाहा यदि पाथुबिक पिक धदा कमुनि तुम अनुतिन दा स्पोर्ट्स पाथुबिक पिक लांगो स्पोर्ट्स आ कल्चर दोलो पोलोते ऑटोमेटिकली इसी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली वांग जुइति कुसों ले वांग मा बोते इसी एग्जांपल आनी तुम हानन थान पो ने ओन पर्सपेक्टिव पेन सिने थानो दे लांगो इतुम जों सी हॉरिजुना ग्रुप लोंग दोलो पोलोते लादा हॉरिजुन बें चे भोंग चे चौक दी पैसा अवे लाहा के चे भोंग दी लाहाई से दुइमति सिता स्पोर्ट्स आ कल्चर ले दो पोलोते district level thor state level thor national level thor international level asona pathu hal so cultures do hasona positivity mate positive mindset si munit angbong do mate positivity si mate positivity a vibes si keong ong ason pulote automatically happiness do podi ekdom la drugs ke cho example de for example la hai long le dun no pulote mate la sona culture le do pulote kona se munitum happiness mate happy do thekpo a parents tum punoi aing jirpi tum mona siblings tum punoi di bangjok sita relatives anutin tum sita kisung dodomati drugs upik thoman police ne 15 ne tension do pik mati but lahai ta hala da gawi lata isi a reason no inkela sona tha khala da healthy social support lake important pikhang jangjong si tum happy mate iningarong pen doji purote lason social support kenang sot hala dak muni tum ke mane sungno jarla pulte cherap serobic pik non langon tum example tum itum karbing long example le nang di te boker example le tum ena itum long ke mane ki sung pho jar pusita rong siwet sta ke cherap dun nang kompik pik di la dakta ke chelang seret ke chelang un e lason itum karbing bongke non ta thep pik hangjang nang so isu thep pik laisi ke the problem len itum pudam pusita bhulbe karbing long lason support social support kompik lang hada ke rason kali hada ke mane ki sung ki phojat pusta ang ton ma che rab dun po di rab dun po tangka hin punon mate ajat hin pusite as much as they can latum assistance mate che rab dun ajat hin sita ke la son pote munitum tension dojima for example akone isi example mane so delo tha hemadu but hala dak e don munitum bang damlo but kaprek tuma bangjok ta wang bi pote sabsu isi social discrimination mate na langun e la son pini son tension do mate di but anutina munitum na chirabun dun pulute munitum aning thepo encouragement long po lapen isi healthy a culture da do pa mate isi hal hai kapre tension avelo tangka videt pusita bang chirabun det po non itum ke la son kali mati rabu nang kok po nang pupa ko dun thu thet la son itimati but hada bang ke la son kali ke la son bote munitum aning rongs do po tangka bisa cerabun po ke solanan lak nahi tha okay ni tum chirung pa pidet pa mon dolo tang jipino hala sona si social support me pikhangjang tha la ta isi main reason la hello main reason pusini pudamji la penda muni tum hada happy pick inke kaprek bangke hala dak work life me pick
hala dake flexible otha office duty sakuri claim lahai ta hala dake sakuri claim ta itum dake kwan lo Monday to Saturday an duty claim nang di overtime lahai ta do big but hala dake work culture map pik hangjang work life map pik hala dake Monday to Friday an wet si 5 days wet duty claim nang 40 hours wet duty hours ta engke inning hanga teng la so 40 hours chiba playing un der chele dam da chok inning mi thang convenient na teng pen hai ne pini 12 bajis dami ne kam do 1 bajis dami bal la son si hala dak time flexibility ta map pik tha noni lango itum india long ke ekdam apor pen de leng nang ji la son mati khala dake they focus on efficiency and good results akki me results fancy hala dak tum ke focus kas dake athok tum ke office dam dap open ta dore akam evi hala dake alom se le kam claim pusita ekdom a result me big hala sona hin se dake focus hala sor mu ki important pick inke week off laita kelong joy o lapen hada ke holiday nane ki juidami pusita ningkani sipen lason holiday da long pick lapen flexible ho jadi hinsita inge ki juidam hutta tangkan lo dun tha company pen puno mate government hin pen sita ki jui holiday a package ta dudu nonang si suppose Russia judami UK judami pusita hala daga sarkar tum mate hala daga companies tum he tangka holiday package lahata ke pidu big thala son bote ko son jeninga rong de pokalima ningkani sipen suppose batta hini bang lason holiday package nang pi pulote suppose pene Switzerland ke dam isi package yang pilot ho isi bang ke Norway puno mate lapu Paris puno lason ke dam package akki joy pen tangka ta nang rabun dun ki jui phananta pulote nang litum ninga rong regime ma tha eme thang ka dam de inge paid holiday CPP tho hala da ke jui dam hutta nang 1 week 2 week le do pusita tangka bang ke salary bang nang chi thapji inge extra time le jong si kam claim pulote hala hanta extra payment do but india long ke as time ta der chele claim pusita pa claim re mati sarkar lom ke pa claim re mantune ke sunday ta hang der pakriti private long ta do he sita hala phan extra payment lahai system pan miu I bahda ke asap sole der cha sita hala phanta a hisab ang ton do hala phanta 8 घंटा से काम क्लेम नंग हिदमति दी 8 घंटा पेन 9 घंटा ले क्लेम थे 1 घंटा फंदा एक्स्ट्रा तुम पेमेंट नंग पीपी था सोन बोलते क्वेश्चन से मुनि तुम हैप्पी दो दे दर परंगली तुम थानन दी कि जी फना तंका नंग पीजी इनिंग हांगा पर पे तेंग दाम लोंग जी लापेन 5 दिन वे ड्यूटी दा क्लेम नंग पुरो लगे ऑब्वियसली हैप्पी वेक पोगलिमा लाता इसी रीजन नंग के इसी रीजन बंग के मेन रीजन बंग के अनएम्प्लॉयमेंट मते इनकम सोर्स अवे फान सरकार हिन पेन पुनो हाला दाका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पुनो हाला दाका मुनि तुम इनकम सोर्स अनु 3 फंता पाचे तांग रेपति थ माने बेकार मुनि धरा थैलोंग ले मते इनकम नोन लांग एकदम एग्जांपल लेना तुम कार्बिंग लोंग लोंग के इनकम ही बुस्ते इनकम तो वार मा से ना कंपनी दमा फैक्ट्री दमा आवे से अवे मति ना ने एब्रॉड दाम नंग जी स्टेट पेन आसाम पेन अलोंग प्रेक्टेट नंग जी बेंगलोर थ दिल्ली धन नोन ता दुपिंग तुम थैलोंग बेंगलोर को ना नि लसन कामी क्लेम फन मुंबई सुमे के दाम बिग बिग दी पर हाथ दाग बंके लासन गाली माने जोंग से इनकम तो आर बेजात पुलोते हाला दाग मुनि तुम नि थानबो सोशल सपोर्ट लाइ सिस्टम द मिउ जी हांग पोजात पो लासन अनु 3 दा इनकम सोर्स दो इनकम अपॉर्चुनिटी अनु 3 भाना पीपी लागे सी मेन रीजन इनकम ने दो पुलोते मुनित के अनिंग ओई जी के रीजन कम पिक जी मते आविदे जी इनकम ले अवे पुलोते मुनित तुम टेंशन दो बिग पिक मेन के तंका हेलो मते पिने नाम जी बिस्ता नाम ए मते एसोमार हेम चेलांग बिस्ता उन ए माने सो देर बिस्ता लांग ने टंका जोइनी से लहाय प्रॉब्लम दो दी इनके लहाय इक्वल अपॉर्चुनिटी मते ला इनकम सोर्स अनु 3 भादा इक्वालिटी मेंटेन पिक थ इनके ला सारपी सारबुरा तुमना साकुरी पेन पिने एतला पेंशन सिस्टम हाता मिपिक आटा दो बिग बिस्ता के चोजुन फान जात फान प्रॉब्लम वे नोन tangka videlo purote kichojun phan puno kiso kichelang phan hospital medicines lahi na ban tangka vi tala sona problem tension rodu mati muni tum kalima de sahada mangke lahai ta sarkar ban cbp la pen tension mati avelasi la sujoni si pirthe pen happiest country areng long number 1 leng rong mati pining ta happiest country along number 1 long sidu sona thaka pre data dolang sidu number 1 ke denmark ta hodi lahai norway lahai ta रेंग दो है लाइक बेर है नंबर 1 लोग
Finland hello Finland or dead long hello aninga rong nai nepen munitum ke dodo a dead lo clear lo bujilo di ni nang thana point sang ton min sinang than he lason le mane of facilities mate la an support la hai long puru te koson jining oi ba munitum aning oi man tu lo la support society pen support away freedom away ti income source away mate ke chelang sala tha chelang on e da lai pi ni ki so la hai chela la hai support away la hai husi munitum aning oi mati patata ke rason khali freedom do ining hang teng duty da dam ining hang daming tung te da je pini dam te se tani mane la time flexibility la hai da do la hai ta tension ave mane la si tension ave hada ke joy pik mane munit phan la an sarkar hin pen convenient mate ke pa joy hedi lason ni ne ni arong pik bang lason adim ne do pulote ning anutin da arong ji mate nang litung ko pilo poke la an support pen cheng log di lason support system pen cheng log la an ke me dim ke pithelong ke long sung piji la si happiest country pulomati la si hadak munitum ke anutin ta aning arong pik la si Finland der la masap sorang than prilo bujilo busima thalo enke nang litum da hala sona der long doing tungma hadak income atowar ta tension ave ajar hinta freedom ben jenglo jatta du lason adet sining dogma mate ko son der lo ning dog nang litum enke ituma dim long ta lason time flexibility sakuri claim dom hal hai phana du mate income opportunity anutin phanda pi mate equality do pusonte mesenji polodi mate ko son nang litum thateng de nigela son der long doing tung op bang ti asi chetong thuna next ne interesting content wan thupo apen nang litum jong si karbi content lo kimilang polte karbi content YouTube channel पर subscribe ignon jong si kimilang polote la pen Facebook long ta kimilang polte karbi content bo page pan follow den follow lo subscribe le pote nang litum ke chengsi ne video theglong pola pen pir thelam along up to date nang dudum bodi ko na si ko pije plang ma la hai everything that than nang litum nang lang we tum ching asi chetong thuna kardo